Sağlam dostlar, uğraşlarımın ardından Sigma Girl diye bir tane ekip taptım ve bugün Sigma Girl'a bakacağız. Sonunda da Sigma Boy daha yaşlı ve gizemleri ise göstereceğiz. Sigma Girl. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. Sigma Girl. Superstar. Sigma Girl. Суперстар. Все мои треки в топе, в России и в Европе. Меня уже все знают, ведь Sigma Girl качает. Я кумир твоего кумира, не выхожу с эфира. Sigma Girl слэш Сефира. Да, я босс этого мира. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. Sigma Girl. Superstar. Sigma Girl. Суперстар. I'm a суперстар. Мой хейтер, мой пиар. Если ты не Sigma Boy, тогда аревуар. Выхожу из джипа, 100 мультов на клипах. Я такая типа супер-мега Sigma. Sigma Girl. Sigma Girl. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. Sigma Girl. Superstar. Sigma Girl. Superstar. Sigma Girl. Sigma Girl. Sigma Girl. Sigma Girl. Böyle bir şeymiş. Пошумим! Громче! Neymiş? Громче! Готовы петь, Sigma Boy? Тогда погнали! Погнали! Слова все знаете? Neyse bunun projeleri. Şimdi gelin bir de Sigma Boy'a bakaq. Ne deyirsiniz? Bir de buradan Sigma Boy. Bak. Sigma Boy'a bakaq. Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Я такая, все, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. И я такая, все, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Я такая, все, что добиваться будешь год. Бэтик, 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 жар, бэт, котлета, бэти, лето, как жара. Так что милый мальчик будет прыгать и сгорать. Ой, покуйся в мою Бентли, полезай в мой бьюти-босс. Ты мой Sigma Boy, но я желаю твоих слез. Понял? Sigma, Sigma Boy, бэт на стол, достаю бэнкролл. Я куплю все скитлс, сникерс, точно будешь мой бой. Sigma, Sigma Boy, я икон на твоих икон. Обо мне мечтают так, как будто я биткоин. Понял? Sigma, Sigma Boy, но не мой. Молча, как не мой, смотрит никуда. Ой, какой это взгляд огонь. Годы буду ждать, когда ты соберешься. И меня когда-нибудь добьешься. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. И я такая, все, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Я такая, все, что
kadar idi ve indi size Sigma Girl'un bir tane belə şeyini göstereceğim. Sigma buradan bunu kısa bas. Sigma buradan Girl'a Sigma Girl'un kısalarına böyle bakaq. Kısa videolarına. Sigma Girl slash Сефира, Sigma Girl slash Сефира, Sigma Girl slash Сефира. Да, я босс этого мира. I superstar. I'm a superstar. Sigma. Bir de buna bakaq. Sigma Girl. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. Bence Sigma boyun çəkilməsi Sigma Girl'den daha çətindir. Çünkü ancak arka plan falan bunlar gördük. Bence Sigma Girl'u çəkmək daha asan oldu Sigma boydan. Bir de böyle kısa. Sigma boy, но не мой, молча как не мой, смотрит никуда, ой какой, это взгляд огонь. Bir de size böyle buna Sigma Girl. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. I'm a Sigma Girl. I'm a superstar. Şimdi Gizem'i size deyirəm. Hemen buradan Sigma boya. Buradaki Sigma Girl'ün yanında olan bu kız yadınızda saklayın. Şimdi Sigma boya gələk. Boy, Sigma boyu ve Sigma boydakı bu kıza bakın. Şimdi Sigma Girl'ü yaradan kız. Bu bak gördüğünüz bu kızla aynıdır. Sigma Girl'ü yaradan kız. Gördüğünüz Sigma boyun yanındaki bu kız var ya. Onun yani benzeyen bir insan değil. Onun aynısıdır ve Sigma Girl'ü yaradıbdı. Yani buna Sigma boyun haber var mı bilmirəm. Ama bu çizimde baktığımıza göre video bu kadarıydı. Sağ olun. Bir dakika. Sigma Girl'a hemen buradan böyle bakaq. Bir de Sigma boya buradan bakaq. Artık Sigma boy yazdığımızda da Sigma Girl çıxır belə. Belki bilmem, ben baktığıma göre Sigma Girl'dəki bu kız. Bir de buna bakın. Aslında ikisi de aynı kızdı ve sadece Sigma Girl'ü yaradıbdı. Böyle bir gizem idi bu da. Sağ olun dostlar. O bir videoda görüşene dek.